هر گریدای ایدانه کرنا تقینا استانبول پیام کف کلمه آزاد جی ماجه پیکرین هر آلیه که جهان پیامن ایدانه کرنید بردام من هری داویه سرو که هرما کردستان نیچیروان بارزانی جدی پیام بلاف کرد ارشال استانبول ایدانه کرد که نیچیروان بارزانی سرساخی جیل کسو کارن قربانیات که و هیویا زو چاکبونه جوی بریندارات خوازه بریاوی جدی سرو که حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی جی التویتر پیام گریدای تقینه بلاف کرد و زیادتر هم جالیه اولهی او سیاسی و چونکی جالیه سیاسی و بطایبتی جی ترکیه بگشتی جهنو ساین قربالا جی بطایبتی جی وکا دنک ما بستامنیان جی کس لیبن دی جالیه سیاسی جی وش روشکا گلک هستیار در باز با 2023 پیش هل بجارتن رنگ کاری گرین وی جی بطایبتی جی لسر جاده حتی آلیه سیاسی و هل بجارتن آنجه هبن برای قاسم ارگون سیاست مدار جی استانبول پریاسکای پیدید گل مداوا گلک سپاس کوین گل مدانا جرال دست بکی بوچی دمکی وصل تقینه که وصاب هیز شد وکو وکدیار باش 2017 یعنی 2 ماهی که تقینه وصاب هیز لإستانبولی یعنی دیتناوا جالی سیاسی و از جارل دست بکی بحث کن روشا سیاسی کارگری هی تشتین وصاد چه بن یعنی ریکل بر سیاست بیتا گرتن بله اجی مریارا رحمتت خوازم کسین بریندار را سرساغیت خوازم براستی ev buyera teröristik aliye kivat ve kirin ki registin çi de bebrave em jwel Partiya Azadiya Kürdistanê şermezartin wek wecik yar kir demek dirêj bû ku li Tirkiye karên wa teroristî rawistiya bû mixabin ev îşaretek xerabek û هدی بد به عالیه بجا هلبجارتنه و دچو او تاکینوا کی وا پیکات چه گوتن هر چخاز نه رسمی بجی تاکامنیج عالیه جنه کی وا یعنی خبرن بجین پوج در و وطن بیان اون دیاره کو ترکیه جارک دن و بر عالیه ترور و چله از بخوا باورم کو دولت ترک بخواستا بلکی احتمال بود کار بود işte وارا وستاندا yani Reksine teröristinin kol Türkiye'ne zedetir الگوری دیتنام کنترل دولت دانه belki hinek خوازن جوان کارن تروریستی جوان پیرن تروریستی خورا انجام دارن ده هیویا ما کو جارگدن تکیناوکی و چه نبش برکو کو هاتیا آرمانس کرن کسین سویلن ویاد کو همو استانبولی امجی وقت دانشمندان استانبولی او روز او ساعت داره بونا او امجی بونا قربانی وکیره. تمام. از بحثا ویکی کم تجد آخفنا خدا ایماجه پیکر که اگر حکومتی یا دولت ویا با رگیری کارکی اصاب که داشت و بریا ساعته که تقین جی توییتک هبیه و کل این سروی توییتی جی دی پشت حساباتی گرتن هاتی آستان گرن بردامن. بو چی کارکی اصاب نکری اگر yani dif akfna wajiba bu çi regrine bine bele yani şikame ewe yani her dem vezir daxili bahsa teröre vakit bahsa terör etke dibece hakimin ev Türkiye ne Türkiye bereye em her meteore kem kiriyeş ve işte ev bu yani diyar kin ko henek şikane le deste meda em nikan aşkare bejin ko ilay tişteki heye le İşte ko emşik kin em dibêjin eger ko hêzên tarî ya hêzên dewletan ku di pişt vê bûyerê de tune bûne dewleta Tirk karbû viya eşkere kira belkî hinek hêzên tarî dixwazin ji vê ji xwe re encam derxin û bikine wek malzeme siyasî şikek wa heye ev jî ne ji bo gelê Tirkiye ne ji bo gelê Kurdistanê ne jî ji bo ti kesî encamê paş ve para neyne em hêvî dikin ku دولت ترک ریل بویرن و بگیره ریل روان بویرن تروریستی بگیره و زودترین روزک نهله بری که بویر چه و ریل وان بگیره هین چه وان آخفنا شروع کرد هیزن تاری یعنی ما بس وانا چه نوع چه گروپا نوع چه هیزان نهاتی آنیم طیبتی جی یعنی حتی اگر زیجی بله ویدیو داد کامیرین چاف دیریل سرجادن طیبتی جی الاستقلالی دیاره چه کسک هاتیه و چه جهکی هاتیه بو چی نوی وانا که نهیزن تاری یعنی ما بستا وانا کیه یعنی ما بستا هیزن تاری اوه که بویرین و تو کسک نخوازه خودی لیدر که
Çünkü ev bu yer ale dünyaya hamiva te şermezar kirin, birastî jî ciye koptundi were şermezar kirine ev bu yerin var. Ji bo wî kesên kirbin kî dibin birabibin yani em bêjin kesên ku resmî ne ya wek dewlet dibînin ya jî xwexweyê dewletê dibînin ne mümkün e ku bêjin em piştvan bu yeran e. Lê tiştê em difikirin dewleta Tirkiye eger bixwesta dikarbû rê lê bigirta. Tamam. دەستپێکی ژی من بەحسی ئالیە سیاسی کرد و ترکیژی بەرە هەڵبژارتنên 2023 گشتی خەلکی ترکیە بتایبەتیژی ئیستانبول ئێدی باوەریاوانە دەسەڵاتی و ئاک پارتیە بمینە بتایبەتیژی سەر مەسەلەی نووسین ئەولەهی چونکی هەری پێش مژارên ئەولەهی تێن بله جخوا دناف شیروه وان دمê nêz da dihat gotin ku ihtimale hikûmet hinek tevliyevliyan çê bike ji bo ku car car natê gotin ihtimale hilbijartinan paş va bixin yani ev jî tê axaftin nav xelkê Stenbolê da yan nav Tirkiye da ihtimale ku bû yerên wa dewam bikin divê herkes haya xweşxwe bike û divê herkes li hemberê van tund û tûjiyan van bûyerên terorîstî derkeve ku em bêjin kesên dixwazin bikin jî cesaret nekin carekin vana bînin meydanê ya ji piştgiriya van bûyera. Rêz Qasim Ergun siyasetvan ji Îstanbolê Proyaskoyê pêdgelma dabûn. Gelek spas bû. Ez spas dikim êvar baş. Her bijî.